لسر و خواندن سروک پارتی دموکراتی گلتکین اویسال، سروک CHP کمال کلشدارولو، سروک ای پارتی مرال اکشنر، سروک پارتی سعادتی تمال کرام‌اللهولو، سروک دوای علی بابا جان و سروک پارتی پیشروج احمد داوودولو، لناوند گشتی پارتی دموکراتی بو جارا سیمین جویان. پشت جوینا 6 ساعتان به داخویانی که نویسکی ها تراگاندن کو دی بربجیره که لحوکار آزادی خواز یک و نرخ دموکراسی پیرا هبم تواهی ملت ترکیه هم بیز بکم یک و پرنسیب اخلاقی سیاسی قبول دکم او خودی لیاقتی جبو سروکوماری دست نشان بکن. هر وقت داخویانی نویسکی دا مجرین وکی یاسه اخلاقی سیاسی ساز کردن درباره پیکانی کنسیل جواکی و آبوریم و پرگال پارلمانتریا بهستر هات نرخاندن. شروع کار سیاسی تاجر باکتاج دیار دیگه کو حتی نهاج جوینین وان پارتیان انجام گبر و چوجبو گل در نکتیم. بروی چندی رجا دنگی سروکوماری ترکیه رجب طایب اردوغان her زیدت به. Altılı Masa her bir araya geldiğinde toplum kesiminde her ku ev 6 partiyen muhalefet ettiğin balhev, du civat u denklerin şi AK Partiye dur ketine zidetir nezi AK Partiye dibin. Cara siyemine ku ev 6 parti kom dibin, lebeli jibili parlamenteriya behiz, tişteki dinş bo çare serkirina keşe engel nabejin. Derbari gayrana aburi u fekiriya gel de tiştek nine. Loma gel dibeje bila disa AK Parti be. Ligori daxuyaniya van 6 partiyan, dibeku vezir darayiye bere Abdüllatif Şener vek namzed serokkomariye ye muhalefete به دست نشان کردن. برانبری وی که لگوری هم پسپورین سیاستی جیم لترکیه لگل کشیا کرد گل کشین سرکی هنکو نهاتنه چاره سر کردن. لی اف 6 parti دیوان کشیان çare ser بکن. Türkiye'de Kürt sorunu, Alevi sorunu, azınlıklar sorunu vardı. Li Türkiye li gel pirsa Kurd, pirsa Aleviyan û pêk hatiyan heye. Her wiha 20 salin jî duwarê demokrasî û mafê mirovan de kêşeyên gelek mezin hene. Ji bo ku ev hemû pirs û kêşe bêne çareserkirin, ev 6 partiyên muhalefetê li hev dicivin. Kî çi dibêje bila bêje. Dê hevkariya van 6 partiyan heta hilbijartinan berdewam bike û dê encameke berbiçav jî bi dest bixin. Li gorî nirxandinan, namzedê muhalefetê yê serokkomariyê dê bibe serokê giştî yê CHP Kemal Kılıçdaroğlu. هر وها اف 6 partiyên muhalefetiyên ku bo cara siyemîn li hev cibiyanim dê di 29 Gulanê de jî bo cara çaremîn bi serkêşiya serokê Partiya Pêşerojê Ahmed Davutoğlu li navenda Partiya Pêşerojê li hev bicivin. û tê çawarekirin ku di civîna çaremîn de ev 6 partiyên muhalefetê namzedê xwe yê serokkomariyê eşkere bikin. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Ankara.